Munana Samuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abatumva ntibanavuge. Aha aragaragaza ko ubuvugizi ku bafite ubumuga bukomeje kuko nk'ubu ururimi rw'amarenga ngo ntiruri muzemewe n'itegeko mu Rwanda, nyamara urw'igiswahili rwo ruherutse kwemezwa nta mananiza abayeho. Turi gukora ubuvugizi kugira ngo ururimi rw'amarenga ruzemerwe ku rwego rw'igihugu nk'izindi ndimi zikoreshwa mu gihugu. Mu minsi yatambutse hatabayemo ingorane na nkeya, igiswahili baracyemeje, ariko ukibaza kubera iki bifata igihe kirekire kugira ngo ururimi rw'amarenga rwemezwe. Iki kibazo cy'ubuvugizi kuri aba bantu gikomeje gukorwaho n'imiryango itandukanye, by'umwihariko mu butabera ngo hari igihe batabubona kandi atari akarengane kagambiriwe, ahubwo ari imbogamizi zo kutumvikana n'ugiye kumukemurira ikibazo. Human Rights First Rwanda Association ni sosiyete civile. Uyu muryango uvuga ko ubutabera butangwa ndetse hagashakwa n'ibishoboka bituma babwegerezwa, ariko abafite ubumuga by'umwihariko abatumva ntibanavuge ngo benshi ntibagaragaza ku buryo butomoye ibibazo byabo igihe baba bahohotewe. Niyibizi Francine ni umunyamategeko akaba n'umukozi w'umuryango Human Rights First Rwanda. Dugifite inzira ndende imbere, niyo mpamvu natanze urugero rw'abantu batumva kandi batavuga. Akenshi iyo bafite ikibazo bashaka kugeza ku butabera, usanga akenshi batabona, bagira ikibazo cyo kumvikana cyangwa se communication hagati y'ugomba kumuha ubutabera, bityo ugasanga nabo ngabo basemura ururimi rw'amarenga barahenda. Wa muntu rero bikaba imbogamizi. Wa muntu rero iyo atagize wenda atajijukiwe ngo agane wenda imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko kugira ngo baramushakire n'uwo musemuzi, akenshi arahatakarira ugasanga ahagiriye ikibazo. Cyokora nubwo inzira ikiri ndende ngo umuvugizi ntacika intege, kuko hari bimwe mu bigenda bikemuka biturutse mu kuvugira abafite ubumuga. Uyu munyamategeko akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu avuga ko bimwe mu byabashimishije kandi bikabongerera imbaraga mu buvugizi bakora ngo nukuntu abafite ubumuga bwo kutabona bafashijwe mu gutora umukuru w'igihugu, ndetse n'abatumva ntibanavuge bakaba baragize umwanya mwiza uborohereza mu gukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abahataniraga umwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi ngo byerekana akamaro k'ubuvugizi bwabo. Niyibizi Francine: tumaze gukora inama nyinshi, kandi inama nyinshi twakoze ntabwo twatangaga recommendation ngo tugende twiyicarire. Twakoraga icyo bita monitoring ya advocacy twatanze, kandi koko hari ikintu kinini cyakozwe. Naguha nk'urugero mu byerekeranye kwisanzura, mu byerekeranye politike mu bantu bafite ubumuga. Nk'ubu ngubu mu gihe cy'amatora abantu batabona bakoresheje braille. Iyi campaign z'aba president ziherutse, abakandida biyamamaza muri za campaign hari sign language interpreter. Urumva ko ubuvugizi dutanga ntabwo bupfa ubusa. Kimwe mu bishobora nanone kongera amahirwe yo guhabwa ubutabera by'umwihariko ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ngo ni ugukoresha ikoranabuhanga bagatanga ikirego mu nyandiko biyandikiye kandi bisomera. Gusa ibi nabyo biragoye kuko usanga bireba abize gusa, kandi benshi mu bafite ubumuga bataragize amahirwe yo kwiga. Ku bwabo bavuga ko bisaba imbaraga kugira ngo sosiyete izumve ko nabo bashoboye, mu gihe hari n'abavuga ko kuri ubu hari abafite imodoka n'impushya zo gutwara ibinyabiziga ariko batumva batanavuga. Abo rero ngo iyo bagiye mu muhanda, inzego z'umutekano mu muhanda zikabahagarika, iyo badashoboye kumvikana ngo bahita bafatwa nk'abanyabyaha. Fulgence Hakizwera, Royal TV.